Nombre di Tata, e di Io, e di Spirito Santo. Señor sea convosco. Quando nos confessanos picanan, a nos por celebrar de maneira digna o mistério non sagrado de nos fé. E te confessar a Deus Todo-Poderoso, delante di Torah che presente, come a pecado tanto, a pensamento e palavra, a lo que me has e queda sin has, pa mi culpa, pa mi gran culpa, e sei mi te roga la Virgen María, tur ángel y santo, y vos mi rumana, y reza pa mi, a Señor nos Dios. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdónanos picanan y híbanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Láganos reza. Dios, nosso Senhor, o ta untata pa turhende, o amanda boiu, pa persona nan, pa preso nan, pa pober nan, pa pecador nan, publicano nan. Nos te pedibo, a que nos também escorre banda de esnan com Cristo a llama, de menos afortunado nan. Libra-nos de desgusto pa vai cercanan, anda hendenan arriba nos caminda maneira Jesucristo boiu, da viva e reina cubota na unidade do Espírito Santo, dentro do siglo de siglo nan. Lectura for di prime carta di San Pablo na Cristianan di Corinte. Rumanan, hasi empeño pahaya emiho dongnan. Awor mitabay musraboso lo que ta surpasa turcos. Aunque mi por apapia turlenga kuhende sa papia, hasta lenga di angel nang, pero minoting amor, minota nada más ku un gong kuta rezona, of un bel kuta zona paloko. Mas que miting dong di profecía, mi conoce tur Dios su secreto nan y misa turcos, más que mi tin fe perfecto pamove cero, ma mi no tin amor, mi no tan nada. Más que mi parte tur lo que mi tin pa alimentar pobre nan y hasta entregar mi culpa pa mi broma ko esay, mami no ting amor, no te ayudami ko nada. Amor sa di soporta, ita bondadoso, e no ta invidioso. Amor no sa broma, ni e no ta orgulloso, e no ta grosero, ni egoísta. E no sa rabia lige ni guarda rencor. E no ta queda contento con injusticia, pero con verdad sí. Amor sempre ta persevera, sempre ta quiere, sempre ta spera y sigue soporta. Amor ta dura pa sempre. E día lo llega cuhende lo no profetiza más, ni papia den lenga y don de conocimiento lo no existe más. Pa sobra don de conocimiento y don de profecía,
takos limita, kulo llega na nang fin ora lo que ta perfecto bini. Tempo mitabata mucha, mitabata papia manera mucha, pensa manera mucha y razona manera mucha. Pero día mi abira gente grande, mi alaga lo que ta di mucha mi tras. Ahora aquí nos mira pa medio de un spil, no directamente, pero el día nos lo mira directamente. Ahora aquí mi conocimiento está limitado, pero el día lo mi conocimiento completo, manera Dios conoce mi completamente. Mientras tanto, 3 cosas quedan: fe, esperanza y amor. Pero es un de más grande ta amor. Palabra de Dios. El refrán del Salmo está: feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. Feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. Canta su alabanza cu citer, canta pe, cu harpa de 10 cuerdas. Canta un cantica novo pe, la cuerda en zona alza voz. Feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. Palabra del Señor está derecha, bo por steun riba lo que está hasi. Eta gusta justicia y derecho, entre el mundo está lleno de su amor. Feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. Feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. En nación escogí para DJ. Bo amor y bondad, Señor, queda ribanos. Manera nos confianza ta firme den bo. Feliz está el pueblo cuyo Dios está Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bo palabra ng Señor, da espírito e vida. Vosotros tem palavra de vida eterno. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En el tiempo allá Jesús avisa: ahora kukiko lami por comparar gendenan de generación aquí. Manera que nanta manera mucha ta sinta riba plenchi, anta llama otro mucha y ta bisanan, nos toca cantica contento riba fleit, ma boso no a baila, nos canta cantica di entierro, ma boso no a llora. O sobra Juan abini, y no tabata come pan ni bebe viña, y boso alaga saco e ta posei pa demonio. Io di gente si abini ta come e bebe, e bosso alagassa mira hamburger golosi buraci ei. Amigo di cobrador di impuesto,
e di gente que não te cumpre com lei. A sabedoria de Deus aprova su mês, en turco te acepté. Palavra do Senhor. Hermano, en Santo Evangelio aqui, Senhor Jesus está pedindo-nos para nos comportar com sabedoria, com madurez, para nos não comportar com infantilismo, para nos não exigir para Deus baila e cantica quando nos toca, para Deus hace lo qual nos está sapatear para errar-se, para nós por crescer, sair fora de infantilismo aqui, que Deus está nos servidor, que Deus mestre cumpre com o qual nos arranha está bom, que Deus tem que quitar isso aqui, pôr isso aqui, e para nós chegar a uma madurez de fé, esperança e amor. Vamos atender en primeira leitura 3 coisas queda: fé, esperança e amor. Esta é madurez que o Senhor te espera de nós. Madurez de confiança em Deus. Fé te exige confiança. No turcosta vai maneira nós te desejar. Algum costa está pone-nos ansia te hasta, espanta te hasta. Pero se tem fé, esperança e amor, ante todo amor para Deus, o sea, se tem amor para Deus, tem confiança em Deus e tem uma esperança inquebrantável também em Deus. Se tem 3 coisas aqui, nós por bisa, tata, a mim será meu ovo, e na escuridade e dia aqui, guia-me. Será meu ovo, e te confia plenamente em vós. A vós turcos, a vós paquico é golpe, paquico é sofrimento, paquico é inseguridade, o problema, o alanta que vem, os turcos. A mim sente medo, me sente ansia, me sente dolor, pero isso aqui está inevitável, toch me confia em vós. Toch me sabe que tapa algo e a vós saca lo que está bom, hasta fora de lo que está malo. A votação que está fazendo turcos está para bem-estar, para estar que está estimado. Você como está estimado. Es laga todo lo cual está sucediendo sea para mi bienestar, para mi gloria. Essa é madurez. Madurez de Jesús den Hof de Oleifi. Senhor, alejade for de mim e cálice aqui, pero não laga maneira a mim que, sino maneira a boque. Essa é madurez. Pleno confiança. Extende mão, será ovo, baja cabeça, e bisa, tata, guia-me. Guia-me no labirinto aqui de minha vida, dia na escura aqui, guia-me. Deus lo não defraudava, Senhor lo não defraudava, Senhor lo aprecia, boa confiança. Mientras mais você confia, mais você recebe. E aqui, nos acorda, a Papa vários viaja, de exemplo aqui de Santa Teresita de Niño Jesús, su caminho chiquito de santidade, assim ela chama, caminho chiquito de santidade. Esta toma cada dia com conformidade, aceitar tudo o qual dia te traz. Sua alegria, sua tristeza,
su gozo, su felicidad, su miedo, su dolor. Avisa que cada día tiene contenido total de lo cual a mí me ester, para mí por crecer, para mí por confia, para mí por tin fe, para mí por spera, para mí por stima, e tin turcos. Tin turcos también para purificarme y para fortalecerme en mi amor, en mi fe, en mi confianza. Turcos. Cada día, a un día nos provisa, esa que nota de Santa Teresita, pero nos provisa un día, que cada día, de manera pildo di multivitamina. Es un centrum 60 plus, ¿verdad? También para joven antin un centrum, que tiene todas cosas necesarias para el cuerpo. Pues guli cada día de manera pildo que Dios está donando, centrum, multivitamina, sin gruña, sin rebeldía, aceptando e amargura di pildo también. Pildo porta amarga, aceptando su amargura, ¿verdad? Con confianza, que pildo aquí tabata necesario, tacina tabata necesario, tata adunabo el día aquí, incluyendo turcos de que tabata necesario para vos. Ese está un fe adulto, ese que men viva con sabiduría de Jesús, sabiduría de una de Dios, que depende plenamente de Tata. Háganos Santa Para Romana.